Bir dostumdun suranıcı boyunca bu suronu sizge berip jatam. Surom içine ыңгайсыз albatta, bирок суроого majbur boldum ustaz. Den soğulukka baylanıştığı bolgon üçün menin erkeklik müçöm, jınыстык müçöm oorup doktorga kayrıldım. Doktor tekşergen soň hiç kanday ooru jok degen jyyntyga geldi. Bolgonu uruktuk çıkpay jynalıp kalıptır. Oşonu özüň çıgarıp salbasaň ooruy beret deyt. Ooru köpten berele. Al emi üylönöйүн desem azırkıga şart tuura kelbet, üylönö albayım. Ustaz uşul suroma жооп berip koysoňuz emne kılsam bolat, Allah razı olsun. Bir dostumdun suragan suroosu özü Bişkekte emes başka şaharda maňa amanat kalıp tapşır dele. Kantip darılansam bolat, keňeş berip koyuňuz ustaz deyip. Taksırım Kuday Tağlam egerde bir adam uşintip kıynalbasa orozonu köpürөөк karmasın deyip biz oroza karmagınga buyruk berебиz. Бирок мастурбация кылып өзүнүн өзү жанагыдай уруктугун чыгарып алганга медицина айткан менен биз уруксат бербейбиз. Анткени эгерде чындап эле батпай атса Кудай Таала муктаганда чыгарып коет. Түшүркөп башка болуп өзү чыгат, жарылып кете турган абал болбойт. Ошон үчүн ороза кармасын, көбүрөөк таквалык кылсын. Анан мастурбация кылбасын, ал деген макру, арам, жакшы эмес. Эгерде ашып бараткан болсо Кудай Таала өзү аны чыгарып коет. Түндө түшүркөп чыгып, эртең менен суу издеп басып жүрөсүң. Каяка барып жумсам экен деп. Мына ушундай.